Ka COVID-19 Coordination Committee jongka 9 nongpo constituency balalam khmat daw MLA jongka nongpo constituency uba Emerald Bons im kumu chairman but I deputy commissioner Karibho district ikong RM Kurba kumu secretary. Menta kesengi kane ke komiti kalayo banyasyong ban peliu jingmut halor ki kendon ki bathamai bat ki lat jingyada ki bathamai banyada na ke jengsa priang jongka klam COVID-19 haka constituency bat kumju haka dong menkathany ribhoi hi barok away. Nakaliang jongka komiti kala ongru baki kendon banyada nakane ke klam COVID-19 kandang yai kela kat badang mi kisngi nakadaw jongka jingkala jonggor kom sapriang jongka ne ke klam. Shu nakaliang jongki nong elam jongka ne ke komiti kila ongru baki kendon ki bapenmi dakane ke komiti kade betik kat kum ki kendon ke bami nakitanat jongka kot kakya jongka sorkar kemi. Hakane kesengi laidon lang barok ki member jongka komiti ki bakentup yau DMHO Karibhoi district Dr. M Mauri USP jongka Karibhoi police uba lamare UBDO jongka umling CNRD block Ilai yolat ban lum ya kene ke first meeting jongka COVID-19 Coordination Committee for 9 Nongpo Assembly Constituency ya kabala constitute nakaliang jongka sorkar jela hakaba nakaliang jong niki MLA gilang chairman man lagi constituency I deputy commissioner jongi ilong member secretary hakaba kidekot kinlong DMHO jong district superintendent of police jong district ki medical officer ki bahap hapo ki PHC hapo jong constituency kum kidekot but kiwi ki staff kum block development officer jong ka umling CNRD block but kiwi di nakaliang jong police department but ka office jong deputy commissioner ilayo ban yakren ban yathir yathai ban budin kumbala syania bat kumbala pensyat nakaliang jong sokar bakani ka coordination committee kan assess ban budin bandon ka jinga trilam hapedeng jong ka sorkar ka district administration bat ki shinong ki COVID management committee bat syaki pa dei nak takadaw nak sing la yo ban yalum ya kan ni jingalang ban ya keren ban ya perkat bat ba talong ki ka ba smooth tenat ha ka ba ngilayo ban follow up ye ki issues ki babun ki badai bat ka ne ka tong bat ka than ka jungi kidon katuk an ni teli ki benta ki ba ngilayo ban ya keren ka ba nungkong bat ka ba tongsan kadi chapang gani ka behavioral change kabana kaliang jong deputy commissioner nombak office jong BDO yak fast face ala bat pendep komno ban patai sekisnong sekithau komno bakin budin ya kitu gelai teli gimat duduk bendeng iki mas ban sanitize ne ban tap iki kiti bat kaban penyejengai iwe bat agani ka face ka ba ar yisukmen ban yosko bat hapo meeting layo ban kren hakabala sedang ban lek sikisnong kithau nakaliang jong office jong BDO lembat ki expert ki ba lek ban patai sikisnong kumno bangin fikir lagi don ki bala kham temen ki bala khamno karta ngin kiar naki bat kumju ro ye ki benta ki ba tongsan khamtam hagane ka por ka ba kini positive case kilanang bun hapo gadong ka thain ka jumi kumno bangin penslur ya ka home quarantine hakabai dia MNHO jungi in sapatai kambenya sapang gane ka benta nalor kata ngi lap yo ya ki data banya bu ahmad ke komiti hal bangi sokmen ban I latest update hapo ka district ke jungi kidon sispa san pundriu ki positive case active positive case but nakini live nyungut kidon hapo ki institutional quarantine center ke bamut bagi jaka ke bak sorkar kalapan kre but kawi ni positive sign ke bengi I nakaliang di kwet ba ke lokala kuno kumba sispa khat khandai ngut nakini kidon haki home quarantine ka bakentu kitu ki basa haki kam bat haki ki jaka ki ba kilapan kre kum haki army kam la ni kini ki factory ki companies ki badon ka bala kuno golong kumba new 100% EA kini ki badon haki home quarantine dei minta kadau nong pi bang hab pen seluruh kene ka bai doktor ya sebatai company ai kene bab tai ngalayo punya keren kumno ban pen state ya kene rapid response team ka badon apa district ke jungi
ngi sutu nagaliang jong distrik kejungi ngi don rapidly rapid response team ke bentuk igi medical officer igi lab technician ki staff nurse hakaba kinla ban aten loi kat mala ye kini positive case but nilayo banyakiran ha ki don ki jingduna ki bakam slam bagi nagaliang jong rapid response team bakin poi sigisnong kadi nagadau jong kapangin hapan up igini ki 108 dia kadang mistake of nagaliang komiti kumno ban yo alat banyakiran manang kam penbun igini ki 108 ki ambulans kenang ba nla pen step kat bala kenang begitu kisnong ki biyo positive case ru kinom leng a kinom long panik ha begidon ki biyo positive ha kisnong ki kilayo ru ban follow up ha ka bade bat ka status jom kani ka jingle iki test kini ka trunat test ka ba nila ban le ko ka district headquarter ka jom ni po no po civil hospital ka trunat test ke capacity ke bila benlek koi ke mesin untuk mentah kalau sipo untuk atli ki case sisi dan dengan dokumen ba keladon sagoi ke mesin ke balapoi sagoi ke nak mentah benlek ke nak trunat bat ba kan log double ke nak sipo khat ar ke mot sisi nyela ben yo kini ki report la kono ko ba artho to artho sau beli ke ke good sign untuk district itu kenang ban ngin kam step ben yo report bat bangin nom leng athan gitu ki ba up ki report ki joki bat kumta ter kani kadi na kumta tang jong gatruna ndri ke RT PCR bat ki bi ki test bi pa sa Shillong Pasteur Institute itu bisa itu tu bagi julong ha ka wedi bat ka we bat ki isu kolong ba bangin penkre kum ka jaka kani gadong ka than ki jungi kolong na kumta kini ki biological waste ha ka bangin adon kam kini incinerator ban dispose of ya gitu ki waste ki bami na kane ka bangi treat ya ki patient ki jungi pat kumta ter alor kane nglayo bani krem bagi madam jungi ru ha ka bani budin kat pala ban wat gilat keliti ha ka ba ngila bani yo incinerator hang ne po nang po hospital pakan long ka jingarap nam ka long ka jing song sangan na ka banta jungi lang paro di kita ketika tok kan ni teli ki bentai nglayo bani krem bat ba ingit scam bagani komiti coordination committee ka bangi ngila yo penisong ni kenduk na ko po ban budin ban gida kerpat hiru lemba juga ni komiti ya ki covid management 19 committee haki community ki badan haki senong dungi fair ki semua ai kubule ki ya ki inisiatif ka bagi kala sim lemba ki tu ki friendly gitu ki sub committee ki badan kira mbak senong dijungi ki asha worker dijungi anganwadi worker dijungi ki badan haman lagi senong ya agi di kubule ka kerpang ban ki pok riang di kenang la ban tre khamha ha ki por ki ban wan ban ngi scam telilang ngin la ban yakun ya kene klam jong covid 19 please Maori DMHO dari Boy District dia mentang sing ko aban ai jing shai khendiat halor ka negatif pang covid mo pangi entala nyu pravnai la dan bangi te kuma pitip pang negatif pang gede ke tmai te na ka dau ke jing kala kawan man kapur mong nang January ni ai na tu ka SOP mo begini benda entah mana February March ter ki kelas ini ki protokol nomor beli ke kelas ke jing kelas ke de nam ta jing bahar nomor beli bakan nang ya ke si ki research work ki nang ya cha ke mapitip ba ki vaksin ru menta mon ki KV la pen kre i nang prepare humidity ba CF number 1 ngla manyo ba ki vaksin ru ti jing kelas ya man ke si ti hakaju kon kom du naru pasdang kala ikin mau hi bakang standing kong ne bangile kalong bangin isolate kinu ki priu ki balong positif ni haban isolate isolate kamut ngko aban batai kamut you isolate kamut utu priu balong positif udai ban song highway kamera bat ka jakathia kali benan tu ka toilet udai ban marwai udai ban khre bat nu kata kata jemut isolate kamut kini ke ba ai bamru kini ban shuan kini shubu e ka bam habar hajing khang un sim nang tu un bang nang ta un nang tu hadu mandade ke puat bakut kini ka quarantine ti hakaba ningkong man gi balong positif ni bo bai hapo ti corona care center ti
Hendai ke bang UI kalong ba hapok corona care center kat ba kanang buon kinong pang kat ba nang buon kinong pang kajing kawan ba ngimla ban ngamla ban len hiu kata mangimla ban bu kawai ke kamera kawai ke toilet nam tau kawai yu nong pang ti kat ba nang ya kipor kajing syam jo kini ki research scholar kiba man kasi itrai ti ngilap lu ba kini kajing pang menta kilap ba hadin kharwai si wat balong positif Lalu beri ulang positif menta kasi hadin kharwai si uniu kenyang umla asuban guru umat umla asuban lada pau mengena hak tes lu nei umlong aktif syu tina ta daw lembang ini research work ki ong ba hadin kharwai si wala daw beri ulang positif hak tes lu umlong infectious syu kemat umla asuban tebet yang ni jingpang syakiwei pa jadi halor kini kanong rim ngatrai ba ka sarkaru ka wan ra ada kini new protocol menta ka baong ba kibalong positif ru kibam dan simptom kamot kiba dan liu khnyang ndai kim dan jingshit kim dan jerho kim dan jingshitom hagaring mensim kim dan dak ai ru em kum ye kini kikis dan lewat bamang kidan dak melu malaru ka sarkar ka ong la ban bu no hayi tambah jingbu hayi pat kemangal ong ki bene isolation ngalak batai kemut ayu kata bau tu beriu di bentan hak jong ke kamera nak jong ke cekak toilet ke cekak cepat bat ndai bene kle bat nu hadu bandakut ke tukupor kumbakalong benta shifausi ladang ile kumta katakan khambah banya gaba pisa haji yang sarkar kabangimla ban penbiang iwei piwei kuwi ke kamera kuwi ke toilet for example da jah yang jonga don iwei balong positif yang jonga natarai gede ke kam jonga bangan ladang amdon kamera ru natarai ngan hapsna iwi yang berit lesi da terpar ne da plastik ru bathia bat kawe ga temporary toilet lada itu iba yang jonga khon ne lada kiyok sko kiyok kabam babam manga kiyok sko ge jingkren jungi kiyok i yengi natarai kata kan bahasibun kadang kata ibu berkhat jungki bat itash fosi namdan ei Dari lada fisyong pat hakuantan sen haku corona care center jangan lagi bahaya kabam ka bakwa rumyo tekan pat ni iru badan diberi belum frustrated belum kilong kakta jimu cepat jo kiru teng trai kini ke jingja kawanja kini ke jingsiam jo kiru sempang kelanang pen suara mengi khiat ba ninang sutu ke jing sisa kumnu lim khnyang bulong te kumba kalong tang trai Pak dia ke bagi beliau baru faham apa akan sungtu dengan jing sisa ba kat kum ke research work menta ba hadir kat wisni wan ada tes kalong positif ru unum la si ban pinpet dengan jing pang tidak terdaw ke sarkar ke ong ba hadir kat wisi hadir ci fosi kemudian haksi ba kat we on shening la ban discharge no you beliau kan the test ru tamba show ban discharge kat kum ke guideline ke ong ba Laisni umde wandan jingship syaban pelai but kedai belong after 10 days of the first onset of symptom kata kemat atau beri onset of symptom udan symptom haksi ke balai kemudian hapsa khat laisni entah kalang mo hadai ladam dan ei kemudian sifosi hadir haksi makhat we lala ban pelai do tangba wala da pelai makanaru itu beri ude wat isolate di hayem lakum no sah nyusi jadi kata kemat ladam dan symptom dan ei kemudian la ban inform yang segi pak sebelum meleleh ne la poi segi hai tu nyusi syab tu beri sebelum dikit ne boyo clear dai la kam dai mengena itu ban penting kena bomdai ke covid dai ban inform siapa center segi medical people nang ba nila ban kia biang mah wala dangi expect bakan dai su covid ru let's say have make sure pat penting kena ba yo no yo kade kata kali ke ba kongsan menta ti ngakwa banai ong ru ye ki ba menta ba kum makalong menta wa dari boy jung iru ngilang yo kikis man kasi nei ti ngatrai ki ong ba dengmas balai ngi ong dengmas menhakani ge jingkran ki ong ba ke dengmas kemut ki ong ke temporary vaccine balai ki ong temporary vaccine kemut menta ladau khyang jingpang urung hanga sispa teli kamut nang siyo pang
Anai lembah kemas lada urung tang sauteli sipoteli kemet junga kayu kendiat du kenyang dai kebor junga kan terikam ban develop resistant boleh ngayu bi ta kendiat tegada kemet ke develop resistant ke. That's why you compare vaksin ke vaksin du ki ai ban develop ya ka body resistant hangi develop antibody persa itu kenyang ti ki omba kejindang masuk ke irap apa teratur ti Nasuba mentahi bangin light dengan di Jepang, bangin light ni kini kijeng juga di Jepang. Kadang itu bangin follow gitu ke light ini. Mendeng mas, mendistan, menjengai, iwe lah kunu armitai. But ban enam kata ika khmat ika sentul film dasar yakiti. Larang ini aku tanya, ngatai kendan jeng tak kadang hapo ngala ong iki doktor berkhaidu ba baru kita kini berperkat baik nunu nopang bawan ulah benda COVID. Terkena tikar lupa. Kenapa ada jawab long positif untuk nopang hadian ke film kulmar. Maknanya ngelak tikar lupa. Tinggal kamu super.